Dobro večer, dragi gledalci. U večerašnjoj emisiji ćemo vam prikazati najnovije hitove novokomponovane narodne muzike, a imamo jedno specijalno iznenađenje za vas. To je naša nova serija Fu-Do u službi mjesne zajednice Bjelave. A, šta veliš najave? Pričam pravo. To je, u školu sam išao ovdje. Posao je posao. Na kraju grada, u jednoj fiskulturnoj dvorani, vrijedno je vježbao drevnu kinesku vještinu Kung Fu, jedan tihi mladić. Pa nije, prvo je on mene udario, što se, nisam ja njega udario. Šta mu ja mogu čuti? Ja sam bio u bolnici. Fu-Do je od svega na svijetu najviše volio tu plemenitu vještinu u kojoj se na inteligentan način spaja mudrost pradjedova i snaga njegovih mišića. Na sasvim suprotnoj strani grada, gdje čestit i pošten čovjek ni u po bijela dana nema nikakvog posla, još je radio po zlu poznati kafić tetovaža, vlasnika S. Mahira, ogrezlog kriminalca i šefa bande jelijaša. Tu je on svake noći u društvu svojih bandita i nekih žena sumnjivog morala pio, dernečio i pravio belaj. Mahirova glavna rabota bila je šverc. Nisu mu bili dovoljni njegovi ogromni prihodi koje mu je donosio njegov kafić, 650 miliona godišnje, a za upravu prihoda 17 miliona, nego se bavio i nedozvoljenim trgovanjem i švercom. Švercovao je sve i svašta, automobile, hi-fi linije, satove, farmerke, kafu, pa čak i drogu. Ma bježi, neću, ti se tučeš pravo, si normalno. Nema zakuš, ako ćeš me zakuš vuć, nećemo se igrati. Aj, še? Bravo, Fu-Do. Bravo, Fu-Do. A baš mi žao što se rastavio. Nekako sam se zbližio s tobom. Neću ovo nikad zaboraviti, jedan velika tvoja, majke. Ako budeš htio doći kod mene za olimpijadu, važi.